Ugima wa mwiri ni kimwe gya ituge inya gya thirikari ya Jubilee kuria ruhonge ruru rukoretwo rugomeirwo ni mathina kihiri kuma gututhuka kwa murimu wa COVID-19 mwaka muhituku. Akiaria na njira ya imwe kwa imwe na ceceni ya Kameme FM, mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta augite thirikari yake ni gukorwo ikihingura thibitari mugwanja kaunti-ini ya Nairobi ita njira ya guthie na mbere na kugacirithia ugima wa mwiri kaunti-ini no. Na nĩ tuthiĩte na mbere gutigirira ati andu aitu othe ni magĩa ta insurance. Toguo my friend yakuragia haha uhoro wa anake acio, uguo niguo turenda tuhote meyandĩkithie kwa insurance, mundu hata kuona insurance ati angiguthwo ni ngari kana guthwo ni bikibiki igi kana agwe ni ekuhota gutengerio thibitari tondu wa kandi iyo turenda kuheana na agathondekwo na akahota guthie na mbere na maisha make ateguthie kwendia mugunda wake kana kwendia bikibiki yake ati nigethe atia atuike ni athondekwo. Nikio ndiraria uguo ndiramwira uhoro wa kuingihia mbeca iria ci macinani tondu maundu ma thibitari na ma health mothe aria muwe ni devolved na nikio turatindika ha BBI tuongerere mbeca iria turenda ituike cia devolved. Woka ni mugomo wa arigitani uria ukoretwo ho, mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta augite thibitari iria iri rungu rwa thirikari nene iria ni thibitari nene ya Kenyatta, thibitari ya Moi hamwe na ingi, arigitani matigite miro yao thi ni undu wa mateta maria makoretwo ho ari ni hamwe na kuongererwo kwa mishara, na haha murigo ukionekana gutigirwo thirikari cia kaunti iria kwa ihinda riri matahotete gukorwo magiuka na mubango wa uria makunina mugomo uria ho. Aya ngiri ni aruti a wira a county aria mena mbeca ciao ya ni haria ngwenda tuiguithanie ni ati ya uhoro wa torukire ru maragucaniria ni ti ati ni mishara yao maragucaniria mongererwo mishara. Gutire mundu ukire na thina mundu no akiuge ongererwo mushara no ndungihota kuongererwo mushara beyond kiasi kiri ungihota kuriha mundu. Maya mokete oriri mwandiki munene wa kiama kia manathi Seth Panyako augite kanjo ya magavana ni okihigisha kinene kiao kwaga kuiguithaniria kionie kia mateta maria makoretwo namo, akiuga gukinyaniria riu kaunti 10 ni cukite na mubango wa uria aruti wa wira magukorwo magicokereria. That before the end of the week we can have about 10 county governments signing a return to work agreement with this union with the terms and conditions as agreed, and even if there will be a little modification we will accept at that level. We are not going to back down until our grievances are addressed fully by the government and the employers. Mwandiki munene wa kiama gia Kotu Francis Atuli ni orotereirie njara kanjo ya magavana ni undu wa mugomo wa maafitha gikiro gia clinical officers na manathi, akiuria mutongoria wa bururi na minister wa ugima wa mwiri Mutahi wa Kagwe gukorwo magiuka na mubango wa kunina mugomo uyu. The government to ask the chairman of the council of governors to take personal responsibility on what is happening. Gerifotera Kameme TV, Ritora Koni Wajiro Waforo.